Palo so pominjam sine Amelia Delia Bucea, kolenca o insani te praktikuja, ko sudnjo dive, ka kurtalini pe, ka spasini pe, ko kratko objavil, ko redo te pomina, save Amelia Delia, o insani te cerđa, bašodova posledice ka piravijem, ko sudnjo dive, ka znimo sebe piolenge ka ovel. Ko kratko ka pomina, neko bor Amelia, ne bili olendar te naša, te durja, hem kaznime ko sudnjo dive mate ova. Anguni buti ili Ameli delo bašikova insani ko sudnjo dive posebno kao el kaznimo tamo insani ko ana ulavgjataro piromali zekati a si neko mogućnosti odvate keren. Ama una kergja. Si predaja Rasul sram kavakeri kaso Allahi azza wa jel dingja mali barvali pa a o ko doa mali barvali pa na dela zekati ka velle se doa mali doa barvali pa ko sudnjo dive ko oblik ko tarojek bari hem geralo sap sebe pikaj obala estar ca perența tari colicina în tari velicina otro cu ani peste ca piravi au prelachere acea ca oven dui cale mărle abuna ca astari insane ca zgrabinle cu sudnjo dive hem ca vacherle se mesium tiromali Paursa salam pawa ka au kunga Quran sko ayeti tari sura Al Imran ko te ka vakeri hema nisar te mislineno kolaso shkirtarinena Kai odoaso Allah azza wa jalla olenge dingja kai tan odo olenge khairi na protiv odwai tan olenge sheri Panastavino Allah impinula a odoa ka olenge lavdo ko olenge remenya ko sudnjo dive sovaja Allah shkirtaringe odoa sovaja Allah shkirtaringe taro piromali lavdo olenge kimen ko sudnjo dive ka ovel Vajtano anguno način sam insani ka kaznili pe sudnjo dive ako uprav piromali zekati na ulavgjaneli. Duj to način sam insani ka kaznili pe sudnjo dive ako zekati na ulavgja a Allahi ne se timgja tano sukavel isto dole malea dole barvali pa ko sudnjo dive pa doane soro mali, barvali pate si neko obliko taro srebro hem zlato, kao ven pretvorime ko užareno ploče. Ko ploče ko ajtane užareno sar žaro, hem olencaro insani ka kazninipe. Kao ajtano anguno lošno bilačo ameli delo, kole star bivalani tara kamen, ako nam angljam kaznime ko sudnjo divete ova. Ka se godo Allah azza wa jalla. Dingja mali barvali pa, hem koa godin sani, isile mali ki strana, hem odoa mali perelo ni sabi, hem ki strana itano celo bež bešlo, borđi itano kileste o zekati te ulavi. Do Allah azza wa jalla no Kur'ani, ko butana pomini, wa atimu sala wa atu zeka, au namazi kildinen, hem o zekati ulavem. Eitani naredba taro Allah azza wa jalla. Mesa komangan prava musliman, te na ove kaznimo ko sudnjo dive, trudim tut, taro tiro mali ko aitanu ki strana im perelo i oni sal, upralesto zekati te ulave. Hem ket ku ulave, trudim tut ove pravedno. Mačina volesta, deko bortano propisno, se wallahi naka čoreo jovelesta. Dei bazekati tamo sebe pea. Dolea cistinea tiromali, e nisa o sheri tuke na kere. Duito ameli, duito buti, kola tabivarani te arakamen, tano çalumi, oholost, kibiri, Rasul selam, koka ovele kibiri çalumi, oholost, hema jarka avel ko sudnjo dive, al dea oholost, o kibiri, o çalumi nesoro ka ovel, ki veličina taro zer, tari trunka, kala zer. Eno sam kalim ja, u hadisi avela zer. Kala zer značini omladunče tari čiri.
Ciri sitno amen jaraja kobori tikni. Ama e ciri so biani e agiaro doa zer trunca kobori baro doa tave ko sugno dive. Tiberea kobor tani bario dia ciri o mladunce tari ciri. Poniženje kavelle se tamo sa strane. Poniženje kavelle se tamo sa strane. Trito ameli delo kole su insani kol kaznimo hem bio alani tarakipe tani prevara. Tani prevara. O Allah azza wa jalla kala jikerie prevarenten. Mo plakula varinena. Loro sa salam po sudnjo dive. Kedo Allahi ka kedel saimanushem. Pa maškarolende sau kulasu sine prevaranti aki dunja ka del pelenge zastava. Ka vas del pelenge zastava svako je ke prevarentese ki odja zastava ka pisini o prevare lesere. Kas prevaringja, kas hovagja e magyare insani ko sudnjo dive lađardo kao vela. A penena e veličina ta rodja zastava su kodel penese kao vel sa zavisi tari resiri prevara kobor kao veliki dunja. A dobor bar je zastava kao vel. Čak negdje neko pnula zastava koja se umlavdi palaldan. Zastava koja se umlavdi palaldan. Ja vera ameli delo kole si insani kol kaznimo ko sudnjo dive, a nažalost buti tano prisutno hem umamšano bratinena pažnja, tele je kotor puv koja tuke na pripadin. Posebno akva desinipe ki familija. Posebno akva desinipe ki familija, hem akva lošno bilačo ameli delo, uzalo dvaso kova kaznimo ko sudnjo dive sebe prineso, ovi stvar ki dunja uništinje rodbina, o rodbinska veze, prekidine hem rumini o halikane familijarno la ratesere krvna veze, pa najbude sinipe ki familija, kada odad e dunja na kela, pa vela jek hem sake dela, pese neli averengena dela, kela plafitaru pralajri penjak, ništa lengena ulavi, nego samo pese zadržin. Leze prava musliman, komangjate kurtalinetu te spasinetu ko sudnjo dive, morate ulave od vam mali, a gyalcar so Allahi propišinjala no Kur'ani, ko amen redovno pačaraja, ko piškirem ti vetrina umlava. Emolena čitina. Mora redovno, ali te prave u Kur'anem te dike so otisi. Ne najbari greška ke čela pe iako možda i sinek dulavi pe omali taro dat, aba samo ko prala. Ko pobari slučka za postavina je penjena, no uvek umina, uvek. Jer ovo redu ko penja, ko čajavnicu, a kjera ojtani ko tuđo čer, ojtani sila po čelo i demek na nela hakva katena. Ne adja, Allahi azza wa jelle hem Allah pomini kaj mlake kotor ti dimi pripadim. Aba men slabu Kur'an čitina, podolje se nađanaj. Loro sa salam, koji kalele kotor puf, bizo hako, nepravedno, ko lesi na pripadini, ma zajedno le ako sudnjo dive, ket kavel, ka propadini taro efta puvja na teli. Odole kotor puvja koja nepravedno ne radi, koja olese na pripadini. Ko sudnjo dive ka propadini taro efta puvja na teli. Pa digali splatini petuke, te kere kavga ki dunja baš je metra puv, koja svakako je dive ka čavel. Ma kvajtano je bila čo, ameli delu, palepena, sebe pikova, phađona mare, rodbinska, familijarne, komšiska, halikane veze, samo se vypí je kotor phuv. Ja verbuti kola kekova kaznime, manuškova kovelle ki dunja duj lice, duj vtire. Duj vtire značini manušket bešela tuja lafi kerela pošukar tuta ki dunjana. Su iraneane se to dumo, wallahi pogore manuš tuta na postojinje. Bajton insani duje vtirenca. Moro sa salam. Men kane za vajhejni fi dunja, koji kao vele duj vtire, duj licija ki dunja, kane lehu jevmel qiyameti lisanani min nar. O kao vele duj čibija ko sudnjo divetar jak.
Znači kopasno buti, kolatamen često nađanata rakhamen, nađanate paziname. Insano alento le ihlasi ti peste to listenu. Vlaso se ti niko kalbi, ti dolem ti čibneli. Abamen često čibja ispolina jekan glavko insani, a palo du mohe nezi spolina od vlaso i tano ko kalbi. Etan je kopasno buti, kolata mora, ta rakhamen, mora te pazinamen. Palo ne buti, kolak insani kao velikazni moko sudnjo dive, a ki dunja kerja, manuškova velahem pirosu nova keri. Ama sausu. Moro sa salam. Koji kava keri, kaj nešto ko su no dikla, a od ona dikla, ko sudnjo dive, kao vel zadužimo, te pandel duj sa nebala, a od ona kuspino. Ki dunja nekad najnam kaderi od hafte na kave ki sugnem. Pa godea neko talon te pomožim. Ava sad kazna ko sudnjo divete sjani eko kolenda. Kova, ja dvije često su. Manuša izmislinena osune. Izmislinena. Vaj tamo je kopasno gutio insani tavel, hem te vakeri su no kova uopšte nadiklali. Mlaj sad ki kazna kad obini ko sudnjo divete, kao vel zadužimo te pandel maškarpe, duj sa nebala, a nak uspinalo dova te kere. Ka pomina je kategorija manuša, ka su Allah azza wa jelle ko sudnjo dive, naka vikinlen ko anav, naka di kellen, hem naka čistinlen. Ko sudnjo dive Allah azza wa jelle. Naka di kellen, di kiba talo rahmetluko. Hem naka čistinlen, talo haramija, junahija kulaki dunja kerge. Neko bor kategorije manuša. Hem on kao en, ki pa na pobari pozicija, nego lo kovangu ne so pominja. Koje dola, so Allah azza wa jalla olen, ko anam naka vikini, olen naka dikel, hem olen naka čistino. Anguno itano, okova so biknela roba, hem hohavnel sovli delo. Dela roba, hem hala sovli kaj tani perfekt, a u stvari sila mahanje, a ovo dođanelo. Duj to itano, manuškova piravi tuđa lafija, te bićvele manušen ki kavga. A ovo manuškova šun hođa, o filani tuta od lava kerja. Jer ini manda džal ko filan, o hođa tuta od lava kerja. Lesovo cilj, opiraj bataro lafi do kei ba mi ziviri tano e manuše samo ki kav gate čio. Hemo perla kodija kategorija manuša, kola ko sudnjo dive kon ki pogore pozicija tano kola su anglav pominjam. Trito, manuškova puro a blud kerela. Manuš puro ko berša zinaja kerela. Bizo nisame strastija šehavatija, bizi snaga, bizo takati, a zinaja kera. A kaleno Allahi, koja nam naka viki, olen naka dikel, hem olen taro harami naka čistine. Štartu insani tano, vladari, ahovavi. Vladari, ahovavi. A vela ko izborija, obećini sa živo, palo su avela ki funkcija, hovavi samo. Ništa ne. Glasine manji. Meke ratu menge sa ulica. Čivatu menge svetlije. Ali na men glasine, no manj škola ki funkcija palo dova, selam alaikum. Tumar ulica ispačola, bizo svetlo, bizo drum, bizo ništa. Vladari, ahovavi. Ban što insani koja tamo nepokorno, neposlušno pire roditelenge. Šofto džuvlakola u ponašinena imitirena emuršen, hemo muršakola u ponašinena imitirinena džuvlen. Kosa. Ko pirajba, kurajba, kosa. Avde doa više subhanu. Doa više, sam ki bari moda olida, odvaj prirodno više insani, manuš, muš. Ponašin pesar džuvlit. Turao pesar džuvlit. Heme džuvli, tem ponašin pesar muš.
Avdeo giula jana ki vojska, a muša jana ki depilacija. I kaj na pesca obala, su isine taro čanga, taro musijan, taro kodina. A i giuliu rela cu uniforma, e pușcan ki vojska. Sau cu acteanu, subhanu. Eftato, ca su Allah azza wa jelle, ko sudnjo dvije, naka vikini, naka dikel, hemlese haram ya naka oprostini, taro manuskova vikini pe dejuz. Amen, bui puti va kergeam po mngeam. Păi tălo manușcova na nele lubomora chipiri familia. Manuș na e lubomora. Na interesin le saru rai pe ceaie, romnie, haduma, sara veali clor. Na e loc și lubomora. Of toto, manușcova kerela odnos palaldan, ko analni otvor. Oleno Allahi ko sunjo dive, naka vikine, naka dikene, lengere haram ya nako prostina. Enjato tano manuškova mukela pirešeja te ucinen pe palileste, a sa odva kerela čavume. Znači manuš mukela te ucini pe ošeji palileste, a niso save osim talo čaluni peste sikavim te motovi, kaj tano ovne kojem nešto.